bili u atlaču samo ja i ti. Kad smo jeli lokum, šećer, samo ja i ti. Kad smo jeli lokum, šećer, samo ja i ti. Dobro večer, dragi prijatelji, saradnici, uvaženi gosti. Dobrodošli na svečano otvaranje novih prostorija Kulturno-informativnog centra Srba u Republici Makedoniji Spona. Poštovani naši, građansko udruženje Spona formirano je 2007. godine entuzijazmom grupe mladih ljudi kao samostalna nevladina nepartijska asocijacija angažovana na ostvarenju interesa pripadnika dela srpskog naroda u Republici Makedoniji u cilju očuvanja njenih kulturnih, istorijskih i duhovnih vrednosti. Osnovna okosnica dosadašnjeg delovanja znano je bila prevashodno vezana za aktivnosti iz sfere kulture. U novonastalim okolnostima, međutim, ponosni smo što smo za projekat sveobuhvatno informisanje Srba u Makedoniji iz Matice preko Ministarstva kulture Srbije uz podršku ambasade Srbije izabrani da dobijenim poverenjem proširimo programsku ponudu. Ministarstvo kulture Republike Srbije već duži niz godina na svaki mogući način, pa i ovaj, dakle, finansijski, podržava projekte boljeg informisanja Srba u zemljama regiona. Kada se prošle godine obratila Spona sa ovim projektom, mi smo svakako prepoznali kroz projekat važnost njegove realizacije i želim da iskoristim ovu priliku da kažem da je ovo verovatno jedan od retkih, sjajnih i na vreme realizovanih projekata koji svakako treba da posluži za primer i ostalim udruženjima Srba u zemljama regiona. Zadovoljstvo mi je što je baš meni pripao čast da zvanično i simbolično otvorim ova vrata i što će baš ovde biti smeštena nevladina organizacija, čije ime upravo implicira osnovnu suštinu i glavni cilj projekta koji mi danas zvanično promovišemo. Uveren sam da će Kulturno-informativni centar Srba u Republici Makedoniji, Spona, ili u buduće samo Spona, nadalje biti daleko šire prepoznatljiv simbol. Večeras, naime, zvanično započinje sprovođenje projekta sveobuhvatno informisanje Srba u Republici Makedoniji, koji su podržali, kao što ste čuli, Ministarstvo kulture Republike Srbije i druge nadležne institucije Republike Srbije. Glavni nosilac projekta je Spona, koja danas preuzima ozbiljan i odgovoran zadatak da u pravom smislu reči bude spona, to je čvrsta veza kojom će povezati mnoge pokidene niti unutar srpskog etničkog korpusa u Republici Makedoniji, ali i isplesti mnoge niti koje nedostaju u odnosima Republike Srbije sa Makedonijom, čiji ste vi građani. Ona je i živa veza između srpskog i makedonskog naroda, sa kojim na ovim prostorima vekama delite istu sudbinu, kao i sa maticom Srbijom i sa srpskim narodom u celini, čiji ste vi neodvojivi deo. Toga novembarskog dana stigla je na levu obalu reke dugačka povorka natovarenih konja i zaustavila se da tu konači. Janjičarski aga sa oružanom pratnjom vraćao se za Carigrad, pošto je po selima istočne Bosne pokupio određen broj hrišćanske dece za džamiju Oblan. Već je 6. godina prošla od poslednjeg kupljenja ovog danka u krvi. Zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća je nađen potreban broj zdrave, bistre i naočite muške dece između 10. i 15. godine, iako su mnogi roditelji sakrivali decu u šumu, učili ih da se pretvaraju da su maloumni. prođem šar planinu, hema čobane,
uslovima i okolnostima Spona evo otvara nove mogućnosti za dodatnu saradnju sa svojim saradnicima, koji su i do sada uputno pokazivali kako se nešto može postići i u nepovoljnim situacijama, objektivnih i subjektivnih smetnji, ciljanih i nekih uzgrednih blokada. Deo tih saradnika Spone sa posebnim zadovoljstvom predstavit ćemo vam i večeras. Pozdravite, ja bih voljela sad da se pojave deo od njih. Znači, predstavljam vam Mikicu Trojkanović, između ostalih. Ona je rođena u gradu Boru u Srbiji, srednju školu i fakultet likovnih umetnosti završila je u Skoplju, gde je magistrirala slikarstvo na Univerzitetu Sveti Ćiro i Metodije. Aktivan je član Društva likovnih umetnika Makedonije i profesor u Srednjoj umetničkoj školi za primenjenu umetnost u Skoplju. Mikica je učestvovala na stotinak grupnih izložbi i brojnim likovnim radionicama u zemlji i inostranstvu, a samostalne izložbe do sada je imala u Prilepu, Skoplju, Beču i Istanbulu. Mi joj ovom prilikom zahvaljujemo na dosadašnjoj saradnji i svesrdnoj podršci svih naših aktivnosti. Hvala. Predstavljamo vam večeras još jednog našeg uspešnog zemljaka koji živi i radi u Makedoniji. Njega sigurno dobro znaju svi oni koji prate sport u Makedoniji. U pitanju je Ljubo Kovačević, golman lidera makedonskog fudbalskog prvenstva Renove iz Tetova. On je nekadašnji čuvar mreže omladinske reprezentacije Srbije, naš dragi prijatelj, dobrotvor Ljuba Kovačević, bio član Bežanije, BSK Borče i posle dalekog izlanda došao je u Tetovo, gde veoma uspešno brani već 3. godinu. Mi navijamo za Ljubu i sve naše sportiste kojih je zaista veliki broj u makedonskim sportskim klubovima. Da pozdravimo i sportiste. Sa velikim poštovanjem predstavljam vam još jednog našeg vrednog saradnika. Gospodin Đorđe Kandić je profesor književnosti i srpskog jezika. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Skoplju, radio kao profesor u nekoliko obrazovnih centara u Srbiji, ali i kao novinar. I dalje aktivno radi u svojoj struci, pomažući mladima u Sponi da lakše savladaju tajne svog maternjeg jezika. Stalno nas ispravlja i sigurna sam da nas i sad skenira. Milena Mitić živi u Skoplju 1996. godine, gde je diplomirala francuski jezik i književnost. 2006. godine odbranila je svoj magistarski rad i stekla diplomu magistra stranih jezika međunarodne trgovine Evropske unije. Ima dosta iskustva kao profesor i prevodilac u radu sa medijima i mladima, ali i u nevladinom sektoru. I nama su uvek dobrodošli ljudi sa iskustvom i sa idejama. Angelina Banović-Markovska diplomirala je na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodij u Skoplju, gde je magistrirala i doktorirala u oblasti književne teorije. Trenutno radi kao docent na katedri za makedonsku i južnoslovensku književnost. Bila je jedan od makedonskih predstavnika na Međunarodnom naučnom skupu Pisanje i razumevanje istorije Balkana u organizaciji Gete instituta u Beogradu 2001. godine. Rado sarađuje sa redakcijom glasnika Slovo, a preporukom je podržavala i projekat Spone za organizaciju književnih večeri srpskih autora na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije. Intenzivno podržava kulturu različitosti i razmenu književnih i istorijskih iskustava naroda na Balkanu. Zahvaljujemo i svim ostalim saradnicima ovog centra i očekujemo da će entuzijasta biti mnogo više, a Spona će ih rado prihvatiti i sa zadovoljstvom predstaviti.